Wazalendo watukufu wa Komoro, Mesilamu umbawangu mlio, tosana salamu hujria hanyu, duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komoro, kwezi wa Komori mjundra uwanze, nanu wa Komori wa jundro hundani, gam aminukana indensi ya hatu, uskwalilu inungar josana, adabu ne mastehi, iliri wane sembabi haukanar aminiokana indensi ya hatu. Suala la mwandu, tsanzan rongoze, idawla ya Komori. Nide maumbiwa mwarengensi ya hatu, besha zamvu imahuhunu ngariko zao. Shatsikanzani muziseni yaukana ngebanu de hali inu hata ndivi imwana Mkomori kao ya joka uparo hondana na heri. Asibabu hindi wanu harumwe mashirika ya daula na mkubali mwelewe kana nutsi mashirika ya hambu ya nutsi mashirika ya mtsuje ya nu mashirika ya daula haina mwana Mkomori ikaonge harumwensi yahe lazima yafanye hazi. Wanu ya mrikao ya ujwa kubadilishiwa hau hatolo hazini hau wakati wahe uja uo waziri uo direktori uo ministri shana wene maone ba Komori mrohazi ya doharu mashirika na daula yatsu hiba yatsu fanyazi hazi zahe nai shemru uo ngujo ya tolo hazini madama katsu sutenezi ala kulli hali tsidena mnayu vanu mrujua hakaka sutenezi hakaka ireme no hakaka ishangiria shayotsi kesto ya ukanekale lo mrunge hazini ya weke mruwa ikatsi harumwe janibu ya hatu haukatsu sutene ze fikira za hatu ya we mruwa ndo konari mtowe hazini hauri mbehe la retreti si haki. Mashirika ya daula menji walo wanru hazi wana wa Komori ikao ngari wajuwao kana wo wanru ikao mafanya hazi wanulelwe keitso kale lo wanru wanunga mwabe hao la retreti wa wanru ikao ngebidowa bakishe uhazini ili wafonde walikaundo do wajao haukamwengo ni mweha tuwalikaundo irijili yao harumwe mashirika ya daula ngari parusowa na zijane ikawa ngwa kompetence ya huendese hazi ya ufanye hazi ima weko wandu wanu kwa tsusutene yehezi abo yu problem wandu wao ngebido watolo hazini wandu wao ngwabe wao la retrete ikawe hatuwa rikaundo iliyo wana wako mori kaundo wabe wao la retrete si wandu kao kejalazimu wabe wala retrete shango jende waparse zidara hizo ngizo na nru abaye wa maha minji shabo ya kangwa osutenewe yezi wandu wangu wajujo bakishazini showa na zijana wa Komoro wenji ikaona mwedema wane wa Komori shababi ujokange haruma idara yarengwa hazini wati ministri wala wati direktori shawa mrohazi yarengwa hazini ulona mrumshe ulona wana ala kulli hali hokale loka tsusutene yezi yoti haki mwedaula wanuzinu diso riko hewa riko zamba mkuhamba ngari rongo wao hakio ngari rongo wao na hii haukaba nuri mrongoza ni hata shaho liho kamtsina mashishio kamtsukurishia yabange ngari mwambiao ni budaula zetwabiye kaundo mloni zomrendao hokale lo mwana Mkomori utsushangiriezi wala utsure maezi yotsi suala la ukanale loe mruo ikatsindasi awona rimbela retreti no wakati kojaja hawe mruo inari mtowe hazini mruhamandu weye urengwa habakisharu mwale shirika hafonde wale kaundo doa jao iyo nde heli daula ikohendesa sha daula tsido mtoo ya ukemruwa ikatsindasi wonru adingoni wojinga kwezi daula ya Komori Kwa lelo limwambia nukanari kansi vanu ha adabu na mastahi ili hao mrongozani.
besha kamtsina mashishwa mwishi yao shayo wajibu rijeri mwambie nukana zenrongo mrenda o zotsi njema ukale le mwana mkomori ngutolo hazini baka tsusutene ezi baka jakandasi na mumbuli ye yafanye hazi yahe vanumru tolo hazini ekale lomru hotolo hazini mwana mkomori ujokangu tolo hazini yabo hafanya matata hauka twendela ne hazi yahe yabuge bido ya tolo hazini shaukale loko libo daula kwezi lelo ngari mrongoza woni ha adabu na mastehi hokale lo daula harume mashirika ya daula uwo mwana mkomori ya lazimu yafanya hazi yotsi droit ya ukane mwana mkomori ya tsokamu mtowe hazini baka tusiteneze fikira zatu ala kuli hali na mkera dhidingosi batsi haki kwezi asuala la bili sanzani rongoze wanama ukam aminukana harumale bangolinu zinuri do zamba ya ukane kamruha kansi vanu mruha shindi na tsone samba fikira mshinzi nemaisha madziro ya remawe mwana mkomori shamu aminukana bangano na kufuru aminuka yotsi haki namne kaundura kansi vanu ezantabisha haunga mombo mnyezi mgike valahare jei dingoni valahare jei bo mnyezi mgujuu haukatsi wano wanduika waka vanu warumazerezo zinu waka watsofu adabu waka wajabari waka udeyo wadzadza hatu waka usafiho mijini hatu waka usafiho baba hatu lelo ngari weshi yao wajo wambe ukana ababulwa bangwe la kufuru ikawodo wabwale bangwe la kufuru linu wafedhehi emijia hatu wafedhehi waze watu nano wadzadza hatu ezi jaje lelo hokale longo rudia hevanu paswe vanu zinuda zila sedi mwama cheki ya zamba kwamba nzoke mtsofu adabu huja hutawala huparisa mndu mtsofu adabu hamandawe yabo ngojo kwamba ngami mtsofu adabu no mtsofu adabu nuwede walisomesa yebonge kwezi wanama watukufuri yao ika ngari yao vanu riwonese zetambu nziro no wandu warengensi hatu watsosikini ye mwanansi watsosikini ya ensi hamiso wakomori sijohanze video inu haina mwanamkomoro vanu aliyo yaishilie emakalimani ambao ya mwiso yanu sijo kusudi ni wandu ikaundo mkoudunge video yangu ilimu ipartage haina mwanamkomori mbavanu aliyo yaishilie haukana emadani ambao vanu inumade ikaunge fanyishi hao si wakomoriso ntipia sha ususwa ninga mwanzo mrongozo wananyasi walugulaya si pia sindao pia bangu ya wananyasi walugulaya na siri lobanu ya ukanange bidori jirongoze sha ususwa nido wananyasi bangu ya walugulaya emesaji inu ya hanyu emesaji ngadi sauna mnaje ikanga mambo nrongoza ndrabo vanu bakomori na mkomante mwambe ikanga mambo ndrabo lelo inu mrunge na mbabaha mrunge na mzadzaha mrunge na mjombaha mrunge na mwanamshoha owandu wao ngasina ze nafasi awandu ngao na ze nafasi kwa mrujuo ekamzadzaha hali haukajala kwa mrujuo kambabaha hali haukajala mbabaha hengu kwa mwade mruka tumbirili yaenda yatunda ukambabahe hajuha haukajajuha mrungu wanu mjombaha mruka tujuo kana mbaba mjombaha hinge mwade haundudalo hali haukajahundra zenrongo izonga sinizo si wakomori baadhi ya hatu hau baadhi ya anyu ebongeze ndongo hizo ngabwandikao kwa jako subuti wa hebanu wa mambiani mruna neleze yefaswaha mruyalona mbabaha yatohu mjuwa hali ya ukange mwade hau katimwade ya ukahali hau kajala mruna nambiye mjomba hahe ya ukange mwade ngo malaloni
watsuparo hata unda dalaula lakini ni wamba ukalinunga mbesho mjomba hangu bomba abano alionge mwade halafu lelo kana ujua yafe ijekele lwari mlelo mrungu tsinzo biye ulaya mruyambe aringu ujoho madzihoni bal hata hamba ukaya yabora hamtsidzihe na mnilinde batsa minga mnju hunungo jorende hunungo jodzihendo ebo ngengara nzwari mwambienu kaya nyiwandu mlona se tobia hizo nyiwandu wa Komori mlo harumwe mabara nano wa Komori walo Komori kazi wasuli harumwa daraja hamandi yo kamrunge na zemani za hemru habangu nzo ajadzihe mjombahe haumba bahe yatsuka mwangalia mru narenga jidzihe mru narengea jidzihe haumru yabakishe mru ajadzihe oanaha hene mru mshahahe shamru atsije bayabo emiji kwatsumo nani hadzitso jema wala mnyezi Mungu katsumo nani hadzitso jema wala hate mfu katsumo nani hadzitso jema hokalelo mwanadamu ngokono mjombaho ngo malaloni sibati ya dziwa sikilo ya sukari si parastamoli mruwange yabo ngwambiwa ukamjombaho nge mwade mjombaho nge kongooni kujaparo ngre nafasi yotokana engarifanyao je halafu wisho kamjombaho hasana akili wambari ngore ngwamvio ulibebie uje udzihe mjomba habo haujo udzihe mbaba habo sirijo kabanu ngarijo humdziha karjamwambia ni mtsije madzihoni yo haki yanyo kwa mjomba hanyo shaila fijo la ukananga rendao Komori rendera dzihe mjomba hatu hafariki na mbakisha mjidzihe basa twabia hizo ngizono wa Komori haungizo na sisi wa Komori wallahi billahi wa rasulika mbondrabo ngabo wangu ikawa baba haongo yabo ngo zirewe wadzidza haongo yabo ngo zirewe owangu waotsi ukawajuwe emdzatsengeje hahundu badalao hahundu basukari hanomba majamro owangu wao haramu hata hotsobiro malahoni wawajuwe ukana wajuha uko ajajuha lelo ritijerifiwa hauhena mzimanda simru hajafiwa mono mabokani aringa mtsinzao biye zazihui majana arimje mzihe wajomba bali hata mje mdofanya ndrongo za utsinza mbena na mjitsinzie wala na mjidzihe ni wandu mlona se twabia hizo mtso hamjuwe ukela nduhuze wajuha au kwajajuha au ngwa wawade au kwatsa wade ekawa kamzima farudiwa na mjidzihe haumbakishe mrengeze maliza hanyu mje mziho wana hanyu haumziho wanrwasha hanyu shamtsi jileheze la ukanga mjomchinike upwari bari nyido mwalamanga mje mzihe mzaze na hapo hakayabo kamjaparo juokana hajuha au kajajuha nono inu lazima rudo mwambiani au kase ndongo zenunga sinizo sisi wa Komori zendongo zenunga sinizo wa Komori wallahi billahi wa rasulika mbonra ebonge ngam aminu kana shepindi shinu tsijohanza hena mwana mkomoro bano aliyo yaelewe ya rensi ningosi vanuyo jokiri mraka kakana hindu shaho tunda ujuokana hafua ukajafa yoyo muhimu rahane kakutsujuwa ukana hafua ukajafa hatosu kujwa shoka hafu urengea mvio wamengo jodzi mbaba au ngo jodzi mjomba nono karatu rengeze malizawo izobaki ujidzihe haurenge biyo joma dzihoni shautsifanya upari ya ukango jodzi mjomba haikawa hatakujaka ujua danzi la haikando ya kanilo ewa ngeinu risala ya humnikani ni wa Komori mlona ze tobia hizo ni wa Komori mlona ze ndrongo hizo haukaza kifu nga msikitio mruhamandami ya wazee wahangu hawangu wajumangu wado harumale jiji la Ulaya si hunuramba ukana ngariko zao
si hunu ramba ukana ngari dhulumishi hao ngamhe yao yiho mwamba ukana ngasima krimineli hazinu sisi rambao no kamtsuju wa mahaja mwaja bambakisha bontsiju hanyu ni wandu ikaunga mshangiri yawe dhihaka ni wandu ikaunga mshangiri yawe ezimbi mlo ulaya yesa barindi ni mtso huja mwaja mwabakisha haru maezi njema mwamba yo njema shanga mjoka iho mdoto wa batani no kamtsushindo jamwa kansaru mwensi ya hanyu na mkeradhi mribuli ya siriko zao siriroho zihoniri bao rambe ukatsi jau shaka mna ujuwa mkeulaya ngamonao mwenje ngasina mezi mili ya kamili harumwa mjiwaezi wa moroni kabatsi hata maji kabatsi hata la pompi isao maji ngeyo haki ni wandu mloi hiyo mwambao kanaze ndongonga zendao enye indensi ya hatu kwezi zinsi haki zendongo ikaundo mlonizo ni wandu ikao mshangiri ya hivi haka na ezimbi mheyao banu mjifahariyo ya ukana yezinu ngende saonro enye ngeka mja mwaja mwaonezo ronao mtsikei homdobira mwepasha metro ikawe dunia ngejo ukundra rako mori hejeja metro yonga mzijuwao uke dunia ngejo ukundra rako mori hejeja metro nonga nyiho nga mzipashi yao ema na mtsobja hunu mwajaradwa pashi ema gari ema bisi ya hobo haza mortisweri indri sinanyi ngeka mkaradhi mkeradhi yabo ngekwezi aminukana nsuka mle shainde risala na tsoka ujani beshe wananyasi wa Komori heze twabia rilo nizo nanda boritunda ze famiza hatu wakati mzima kuamba hafu riko ujuhari renga mvio ramba ukana ngarendore ndiradzi mjomba mrwatsije bayo mru mtunda iketso kange na moo haunge mnono hauwolo iho uparo veha mapesa mjombende lopitali sindanyi pia hautsido wandu pia sababandu bandu ya hoa nadamu wawikao ngwazifanyao ngari waju wao nge handani maraba menji ni wandu ikao dumwaka uridunga banu nano waju uridunga banda banu na woshela maraba menji wananyasi wa habari za Komori vatsinaudiwa za wananyasi wa Asian Libre de Comore vatsinaudiwa za sitimba nambali ngenga mboshelo maraba menji omji wa membo ajumji kaundo nazaliwa vatsinaudiwa za omji wa Nsuchini ka omji wa hangu hadisi Mwenyezi Mungu najende kwa wananyasi walo prizo Mwenyezi Mungu ajenlie waziri wae mahakama mnyumeni ya elewe dingosi ya libungu Zimbabwe prizo ba emergency riishi yao ne jeune emploi de mashababi wende wa mjilo wa prizo ebonge Mwenyezi Mungu najenlie mre Mwenyezi Mungu mweleukana namna Mwenyezi Mungu yanzo ya msamihini yode heli banyu abidi msamihi heni mwanadamu ikao hakosa haelewa kama mwanadamu hakosa ebonge yabo ngamjumlahani hotukufu wahanyu ni mlaheni hezento sasa salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satsena ikahala kalmauti harirhiza zijama pia salam ahsantun marhaba minji